Jadi, apa sebenarnya yang dia beli dengan berbelanja 600 juta untuk kempen pilihan raya US? Jawapan dia ialah Greater Israel Doctrine. Ini termasuk plan untuk annex West Bank, Gaza, South Lebanon dan juga Golan Heights. Jadi hasilnya, dalam Trump 1.0, US Embassy dipindahkan ke Jerusalem. 2019, Golan Heights annexation, US recognized. 2020, West Bank settlement dideclare not illegal oleh pentadbiran US. Jadi itu tadi untuk sesi Trump 1.0. Dan seterusnya kini untuk term kedua Donald Trump, maybe kita boleh menyaksikan full West Bank annexation. Kemudian selatan Lebanon juga maybe akan dikuasai oleh Israel. Dan Gaza juga sedang menghadapi ethnic cleansing pada masa ini. Jadi itulah sedikit demi sedikit Israel melalui Miriam Adelson mendapat apa yang mereka mahukan untuk tanah Palestin.